Bambu tobo dike Dini pagama lotako tato moko tau mu sinwi to ako tola meda talo le aba twedo ya a place to belong talo le yik aba twedo ya ne no a place to have fellowship talo le yik relo mulo ikota awo ine lo subhewa tasuge Patabo yoa di pemedu potapo si pokopo kesayua do kesayua poli terpato pelu batalo le pekerelo mulo teko peta ago ini lo tersado ipekamalu do pekendeba tari tabata suwa ketene masala suwa le krisa mi kodike pa yoa amen Lisosi sane ne mera pe episode sadu cheese of the sequi Tiwele a me poakali agata pane, tita me pota koti, ta koko podo pota muita paleba, me ti pa tipo ko pota kodo kasayo apwa womu do kasayo adu pota pani la, akopia pemi, me na ta ke pota ko bomu po, akopia poakali le atadi tolo tapasati me, Nesuke na ke kesata boy sekrini do na me ke da pota du kolo me ti pa tipo ko pota ko do kesayo apa womu do kesayo du pota pota ko da pemeke tatami ko do kesayo du pota polo do li so si chio do le ke kaklo tatimite so de so si jane ne kesayo adu pu tapu Le mekasa yoa le amue te ata opo hi tu do ta perha de ta suga sukle tamita toni lo akopione po do shi tu ta tu to no akopio le kasa yoa apu le pakarelo mulo te kupta ago ine lo okudani talo le aba twedo ya ine ne mera ta opo no ko Le kesayo adu potapo sipu kopo le pakarelo mulo te kupta ine lo kale po kanyone ne o tetagago tameba no man is an islander man is a social being lo mi quale taril da ponya ni po kanyone ma relo te kota lo baira shiho le ko soto ko karelo mulo te kota Pakanyo mi ato de lubada duto wo de panyo mi ato de lubada we panyo mi ato ane lo de peluba tiko le pako pakasoda pakarelo patada pakami tipo ko puti de pa ine la dine toni do le kasa yua pune ne po agata nake Pemeno taga kole kripu pabata di sebu po taga do taga dino ko taga ko ake go le alo solo ta ine lo ko ta ne ni da le we bune po ko kli relo ta lo dine to da le kasata bo Yesu kri ano ko bune ne Pemi po ake go le alo solo ta akopione po do si ko tako me klina te pa wene pa ba relo ta le kri ano ko le mera ta o po ne la le so polu o ta me ta o po le ta o po te pu kopio me we ta me ta te mi le amu le no ko le amu pu ta le relo ta me to te ba kopio ne so polu go ne pa me Krino kula amue do relo ba twelo te ko ta temi do temi mita relo ba twelo ta do akobya nyoku ita tuku ita pati ku ita ne temi ba
rồi này bà ta được bà thuê luôn từ cô ta để create nó cô bù đó bà u mu rê luôn ta ý này lo và nó cô ta ra ý à cái u ami đó à cái kele à ta mà ta bà lo so về này lo đi này to po aga na ta cái bên mình nó ta ra có le creep đó bà được sebu pa Dotaga di no ko taga ko ki wole alo sort of atu ini lo witania po le kripu do di peke po lo solo to ko ta ba trailer ko ta ne pa ba rilu mulo ko ta le creata o po apu ini lo pa kuti ne patau mu atamita koplo pata rilu ba trailer do porgata pa le no ko I apu ne lo kwa nata meta le kri no ko ta relo ta ini ne minata meta no lo ako ben de me pa le abaka do ta gu ta ga ba ne me ra pa le abaka do ta o po pu le ne ko khuti ne nata meta do hito nata relo ba twelo nata le ta upu apui ne awe ne mera nata mita no ini lo awe ne sa krisio da yekatu lo yata upu no awe ne de krisio da le yekatu lo yata upu do ta ti su komo da le mano ti bani lo awe ne ta le amane pa ti le hoku ini ne mera krita upu ta relo mulo to ko ta ini lo Nami do so do komo le hoku basa kene do nami to le kripu ne ta wete de pa ini ne kahama kui lo plipu aso komo ne kamane we lo ku ta sa kriswe da le ke tu lo yata opo do we ne plipu a petro te de pa tamane maka nami o le ta opo pu Relo mulo ko ta le ta opo pune ta opo ata meta we ne ta ti do plipu a petro te pa ine mane o te ti we da bani lo ta opo kamu we le te le kui tabati kele do dini to ata meta ta pa ine lo akobya ta opo ne le te le kui ta ga kele do ta opo ata meta ne le te le kui ta ga kele ne lo the church will outlive the universe so will your rule in it no akuta ta opo ne kale te le kui the universe tabati kele donata mita le tau popune kele tele kui tabati kele ine lo do hilo da ta akuto away ni siodale your local fellowship nata relo ba twelo ta peta lo to akuta ni ani da di pe me pale sukena ke ta to pa ba udo ta lo to le pa ka relo mi lo to ko ta ko ya sa yo a relo ta do ako ne po isila bo sichidu weti leta do udo ade udo alo ko de so sri tabernacle no tabernacle de relo mi lo ko ta o ya paloba creata upo Dama zia no akopiane le pakabuta ko bata ko relo bata pakameta upo a local church the pupu le pakarelo mulo ko ta pilibela pakame regional church Bidime kukudane pakame era associations no bidime pakake panyo blati kuishane podo Croatia Convention ko be chisi ta relo mulo ko tane no kudane yende pe akoto your local fellowship bune when no lo era tete miene ne da opo hipokopo pa platona di nami puana ta toto tagani lo ko be len relo mulo ta leta opo puene ne da weni ne pa Platona le you are a genuine believer you are a genuine member no ako mi misai patele tau potolo ta sutana ta do bletelo ta ita mabu telo ta ko ospiti telo nekle pa Platona ta diname genuine believer panata pototo ta atone
the thing where bani lo akudani the lenda me tau pupota ga puni na pa plato na ta me ta no le tau puni lo wetam ta no pa tene na ta no pa chiene ne tau po hi po te hona su na tito o pe na ta elo te na ta no te na ta u te taga u te hini lo. A church family move you out of self-centered isolation. Akopiane tino le tau popo te ka tapati na le na ke e ta na ku da te ka mi tau po ene ni akopia ka sona ka mona ke bana dito na tite lo te na ta do uda na ta te mi ko ni da na ka relo na ko ta do du pota po shi po Dena ta ba twe ba kalo ta puine lo. Do ta no pa tami di me tau po hi po ko masa ta ma do to tu ita klo api nyani lo. When le a church family have you develop spiritual muscles no. Spiritual muscle tu ita klo api nya agi ma jane ne akopya ne tau po ne ka gedi kana dito na tuto taga do na ka relo multa do len ta relo mulut ko ta pune do ngi na ma ka suto no le tu ta klo na pina nya ngi na ba do na tu na pla do na ta tu se na ta do to ko to da le ta o po pune la e lo tita taga do taga batu pa le taga he maluta tu lu toluta sange sawaluta masaluta tululuta tululuta mala makapoluta wiluta wiha plaluluta no kopiani ni solo luta tagaro taga pakaba solo luta pakaba no tama do taga ama le pata ba twelo te ko pata ine lo ko tane leta we apune ne kama aton ta umu ata meta su ta leta po le sa yo apune lo do lui ka le mera cre no ko lo bana lo we tell like the body of Christ needs you akobiani ne ta patina ba lo bana then the relo muluta matako tale ta upu apuine lo do je katakane ne nakame tako batale cre mission le hoko do benya pulo you will share Christ's mission in the war akodane awe namatakota apuine ne name pale amatakota no ba wilo tako matakota do kasa cre tata kuso bomu tata kuso le hoko te binya awo ine lo kuda kasa krisio da le hoko do binya kuda pe papudo the kota matako kuto palo lu the kota ine do awe ne tapita mate pane katu hwera su hoko do te binya do kugata kane tera tau po hi po kamasana dito na titike ke su lo titike lo ka huke ya na kamasana ke he banana no a church family will keep you from backsliding ko ya tau mune Lepeta bakwa semeta ami punido patu lobui ta loto patu hau ta hago ta kota keta timitita o kli mio misatia ta puido ta kalito o ta te paine uwe o ta matita na o kli mio ta suta sa ta kota keta kemi haplo ta te pai o ami basakine do Krita upone ne ke hiri kana ni toro na tita ke suta lo kita ge ine la do kuto le chikane ne Rick Warren te ta kele I mela talita upo puine la no it's all in the church a kopiane pata rilo mulo ta pata pita ma pata suta na pata mula ta kele kase ni mela leda cre no ko creata upo pune lo te le ku ta we ba mle ka sa Yesu Christ tu lo ni pa ta upo do pa ba 12 ta le ta upo pune lo do a ko to le chi ka te ka ne te na your choice
Oene mira na ta khutelo udan de khutelo na ko leta o popu do to leta o popu ato ne ba mi ne do o leta o popla oene mira na ta khutelo mo ti khuta pako leta o popla de mi ko ne pako leta o popu do to di ta o popo to elo kwila ta ta masolo ko ta wilo plalo ko pata do kopione ne tu to maso he balu gupta taga do taga su ta le ta pue le kri no ko pu ni de ke mo sa su ke pue ko di ko no de ke yo ta su e pata bo yo e possible ke na lo pa me u bale ho ko te bi pu ba san ke ne do ka sai su kri pa lo ni pa ta u alo le me ata u po peka relo mulo ko ta pita ko mata ko ta do to ato le ta po puda ta blu lo po do pa kwa tu te pa po do pa le tu lu to lu ta te pa le i twe kwa twe pa tra da ma tu ke ta pa do pa ma ta ku so te pa pa ba twe ta Wana ta te pa puri pota mo pa tu kita pa tu bota sa di pa keda peka relo ko ta le ta kuita pota tota lu pukite da we he ba masa so twelo ta te ta le ta po su kite da we ni masa do su pa le krisam I ke pa yo age amen. Tita koro I